Pa mi ovdje moramo da budemo budni jer tu je mašina koja se vrti po 1250 metara u minuti i uvijek je neko budan, ovdje nema spavanja. Dok je čovjek mlađi ima san normalniji, već kad uđeš u godine slabije spavaš i malo teže i podnosi se noćne smjene, dok si mlađi lakše podnosi se treće smjene. Ovdje nema, ovo je proces proizvodnje koji se ne prekida. Ova mašina se zaustavlja samo kad je remont, ni Nova godina, ni Božić, ni Uskrs, ni jedan praznik, ajmo reći. Svi se praznici rade. Mi smo već navikli, dugo godina radimo ovdje, imamo igranu ekipu. Nekad se i posveđamo, nekad i zagalavimo jedni na druge i svašta nešto, ali uglavnom je dobro. Uglavnom, to su ljudi koji su dugo godina sa mnom i onda jednostavno navikneš na njih. Znaš, ko familija. Ljudi koji rade u smjenama, vrlo malo prijatelja imaju. Barem ja tako mislim. Zato što, ne znam, ljudi izlaze u grad, ja moram ići u treću. Ljudi odeš u grad, ja odu u drugu. Ili dolazim iz druge. Naše je da radimo i da ima proizvodnja i najsmo zadovoljniji kad izađemo kuća, nije mašina stajala. Kada dosta proizvedemo preko 120 tona papira, onda smo svi zadovoljni i odmorni.